Kublai Pibaro Shagatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Kimat Bakongsan mentara Shillong. Pak Khubor Snowland Prime Minister Modi bakla Dr. Ricky A.J. Simpan. Yinglan kipat ba asurok ba pan Kublai Khadu yu Dr. Simpan. Kublai Melum Mitsim ke Yingdor ba Pauan yu Dr. Ricky Simpan. Bat buat teng ke KHDC yang kita kijang ban kenal buram yo Dr. Ricky Simpan. Bat menteri Hashiki Khubor bakam dunia. Menteri Rang Baju Kari Narendra Modi minta kesini ulapha Khubor Snowland alor kecing klak kendit UNP ke Shillong Dr. Ricky A.J. Simpan. Ha kekerwak dan ba ke social media Menteri Rang Baju ulong kecing Snowland syikibahing sem barlok bat kinong kersyan hakun kini kepor vasungsi. Lakban kedau hang ni bau Dr. Ricky ula klak no aha kejan mit sni palai na kecing kem chitong kensan. Kat ba kekali kitmet yak jong Dr. Ricky A.J. Simpan MP ke Lok Sabha na Shillong kadang nyat lenti na pokse Shillong sedek. Kipat ba kesor Shillong kila yinglan hakirut surok ban ai kublai khatu yaw ni nong mikmat pat ba kapalinan. Kemet jong Dr. Simpan kalami na ying kemi jong o na pokse si ying sa jong o nong sedek. Kipat ba kila yinglan shilinte ke surok ba da ke jin pang not ya ke jin klat kensan jong niu nong mikmat pat ba ubala klong ya ke jin e jung tu babun balang. Ke surok hakamat office ke HDC kala khatnya mam de kipat ba ki bakwa ba ni kat du ya ke senduk bala tap ya kemet jong ni ba. Hamaulai petrol pump bat halat untrong la yu i kipat ba beki yeng dialman sim bat bon kila jaw unwat bro. Kani kapit isya yang kecing kecing shanya jeng tepat ba ke Jylla Dr. Ricky kum unang nikmat pat ba ubadak le kecing yang tepat ba bat ba snowret kan si. Ya kemet jong Dr. Ricky A.J. Simpan la senram de Khubor penyak district ke East Khasinews district na duk pokse haduk nang state. Mari apoi kemet Dr. Ricky A.J. Simpan hapulau ying sa jong nang state tepat ba ke le lum lang krui ke le yam pat do anwat jing lang si. Kedau jom ini kejin long mensin, kalong bo ni rang ba ulat rat kensan klem dapang ini syutan. Shong Nor ke ying darbar Tauan ke Jylla Thomas A. Samla ulalung kerke ya ke Business Advisory Committee ban pensanye no ke jinga kren bat jinga tai ki kam ki jam ke sorkar ha ka aphau tere Rymphang. Ulawan ra no la ke jinga kren melung sin
Halor Kajingkla Kinsan Jong Dr. Ricky A.J. Singkon, MP ke Lok Sabha, Shillong Parliamentary Constituency, Habajan Nget Takkanbai Krik Rymphang, Hamau Yong Rim Katbau Ranilek Ai Football Futsal. Hagani Kajingalang Jong ke Business Advisory Committee, Shimintalang Daw Menteri Ramba Petamba ke Samla, Sembut Menteri Ramba Mak Preskrun Tensong, in charge of Parliamentary Affairs, Noyalam Kediang Persya, Dr. Nukul and Samla, Bak Charles Pingro, Bak Paul Lindor, Bak Malthus as Samla Assembly Secretary. Hagani kesni kedekut kejing dapat kelakran kublis nolan kadu il Dr. Singkon belum ia lagi jam dibha hakikam syakri pak kemunong nikmat nari lung khasi jantia haluk sabha. Kilapan pau rut jenis nolan syakaro kita yunesen bat kita bathan jam niurang ba belakla nok kensan nakani kesna partai. Meeting of the Business Advisory Committee took place this morning at 9:30 to take decision on the sudden demise of our number one Shillong Parliamentary Constituency Member of Parliament who passed away last night, Dr. Ricky A.J. Singkon. And the BAC had received the consent of the government since it was the day for scheduled for having the budget presentation today. So we had to seek the consent of the government, and the government has given us consent to adjourn the House for the day, for today. And the revised calendar is being prepared, and which will be presented on Monday with the sense of the House. Then I can announce you the exact calendar of the revised calendar of the House. When will be the budget session? It means budget will be presented. Most probably it will be carried over to the next day, which is coming Monday. Will there be an obituary reference in the House? Yes, there will be an obituary reference in the House today, after which the House will be adjourned for the day in honor and respect of the departed soul. Kaying Darbar Jong Khasi Hills Autonomous District Council KHDC Haka Arko Tarik Rymphang Kalapan Sanye Yabaro Kajingakren Bat Kajingatai Kaying Darbar Kibalapang Hakini Kesni. Kaying Darbar Kalapan Jurtang Ye Kabur of Accounts Ban Tintalun Kikam Kijang Jong Council. Schwaban Stang Darbar Uba Titos Darwal Khan Luterwar House Sembut Lamphang Ban Bot Ten Shwai Kimat Jingakren Balamang Hakini Kesni. Kumshibanta ban smolan bat small buron with the chinklat kindik Dr. Ricky A.J. Singkon and Beef Lok Sabha. Masmo day ban ajing wat ikayim darbar ban bot ten nabaro to program jingyatai balamang mentakasin daong ibat titos. Schwaban penuai kadarbar kaladon bijing snap jar shiminet kum kadak ban buron with the chinklat kindik Dr. Ricky A.J. Singkon and Beef Lok Sabha. Và nhân sĩ và số sĩ di lang baro menjadi pergi dari tindu no kita kendit nanti berdalur ini Dr. Singkon sobat aja buat ini maksud ke sebut sampai và cũng đã đắc những cái buron yang berjumpa no jadi lagi buat baru sustain no jadi business baru bagi dimension yang kasih competition awal berjalan sesuatu yang pendelang yang ini tu yang ini berlaku no kami kawan pas yang buat apa kaum untuk kunjung ke penjat sendiri dalam adjournment pun ada cimbur gambar
jong food safety ha ka janmik jong ka apho tere Rymphang arjar apun beu kala pelong ya ka jingjurep ka bakensan ha dithan pulo ye dukan sha ja ba restoran. Ha ka ni ka jingjurep kinong tere ba officer jong food safety peringkat ka jing sakilang kinong tere ka Shillong municipal board kala la padon ka tu ka ni ka dukan ki ba jabo ba ki ba pinangkan da ka juk ko nyang panchat jing shat. Terus kemudian lagi jam jumlah kemudian di mulai tidak bisa sebal berlai tentang kami kepor gila kepor sana nanti kepor lah ini tak ada iskasbil kalau ada saya tidak ada ini nilai yang kita testing tim ini kita terus kita semua point testing dalam masalah feel ke oil kita instrumen bro instrumen bekas dikelap ke feel salah dan kam itu oil itu pam sip lah sis pakai itu hanya masalah kita tu Kalau kita dia tak sih kat Khuborjylla dekat tim SW ke ada master kawan sautling itu kan lawan lagi ini jadi barang tes. Kita juga Sedih oh kita tiba-tiba sedih ya yang bagi tentang sugun tu sama puri tu sedih sugun sim tu itu pun tentang sim tu sim ke setok sim kan itu pasti use pada musim ke sama industri itu puri ni dah description tu way tu jadi tu way yang next way kita belum dengar tentang mesin di mana ketika kepala abu dapat ayu dan SI dan jadi mesin yang jadi apa mesin tu melak ini bahasa ini kelas new nak Ini saya deep fry. Tapi lagi ada expect di dekat bahagian. oh ini lagi kan dia hair lagi expect restoran hair hotel lagi cover expect Jadi kan di hotel di depan bahagian. Kita ni baju penting. kalau ini penting kadang ini di tim jongi positif news kita lap di itu di case dalam Ini item berbiasa. samosa bagi kacori tai kimin kita jadi sedih Kembakan nu ke kuantiti lah yo. try soro approximately try sau dan san iji utah approximately kan Berarti gini item klasis mutai sini di mana pilih apa kan. ini kita nak office pada segi nak link ke office dengi nilai IT nak municipal kan kalau tetap Hatun buat oh kita dah nanti kita kan ini kita using ini sini points kita dah benar tapi Kasing All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA aga kerwa balapado President uba Legal Darling ba General Secretary ba Lajit Jana kila pentet ba kasnitap yu Dr. Ricky AJ Singpan Wempi haka apoi terik Rymphang ki kali ki beran haka syatri jong ka AKMTTA kin sangye kamai kum ka jingburam ni nomi kmat pat ba ubaji kren ya ka kia ka shon jeng pat ba Nalor kata ki nang lam jang ni kaseng ki paru e ka Khubor snowland sya ki behinga sem jong ni inang lang Bak da kini ki Khubor ni lapoi shi ka bakut tak haduk foundation yang kebelit shi